Iran ariko nubwo mwumva ngo Amerika ngo na Israel barayiteraniye bari kwirasa nayo ntabwo yoroshe na kaga pe. Iran yashatse kurasa kuri Google ndetse na Microsoft mu gihugu cya Qatar. Ibigo by'ikoranabuhanga byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo Google ndetse na Microsoft biri mu byari bigambiriwe mu bitero bibiri bya misile Iran yarashe muri Qatar. Ibitero bibiri bya misile byarashwe muri Qatar kwa gatandatu ejobundi nyuma y'uko Iran igaragaje ko igiye kurasa ku bigo bikomeye byabo mu burengerazuba bw'isi birimo Google na Microsoft. Ibisasu bigamije guhagarika ibindi rero ngo byagaragaye birasira mu kirere byari byoherejwe mu mujyi wa Doha, ahantu hari ibyicaro by'ibigo bikomeye mu ikoranabuhanga ku isi. Nyuma y'uko Iran itangaje ko ishobora kurasa kuri bimwe mu bigo bikomeye byabo mu burengerazuba bw'isi, ibigo nka IBM, Palantir, Oracle ndetse na Nvidia ngo byahise bikura abakozi babyo hafi yaho bikora muri Qatar, bibigiza kure cyane. Ibyo byabaye bikurikiranye n'ibitero byeruka kugabwa ku kigo cya Amazon muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse na Bahrain. Bikavuga ko Qatar yamaze kwimura bimwe mu bikorwa byakoreraga mu mujyi wa Doha, birimo ibiro bya za ministeri, ibiro bya Google ndetse n'ibice bitandukanye byakorerwagamo uburezi, kuko uyu mujyi habarirwaga nibura amashami ya kaminuza 6 zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yewe ngo n'ibigo bikomeye cyane byatangiye gufunga imiryango, banabwira abakozi ko niba bashaka gukomeza kubaho bava muri iyi mijyi bakareba ahandi baba bagiye. Irani ndacyakomeza kuyikubwiraho. Abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye, ubundi nzibahereze. WhatsApp iri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu Murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emeline, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa. Izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu Murundi kazi, nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona, nawe video irahari. Izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07934417 ubundi nziguhereze tu, ubundi ukande subscribe, ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo. Mbere yuko bashyiraho umuhungu wa Ayatollah Ali Khamenei, uyu wari watangajwe by'agateganyo, Minisitiri Katz yanasobanuye ko umuyobozi w'umutwe wa Bash ushamikiye kuri leta Irani witwa Gholamreza Suleiman nawe yiciwe muri iki gitero. Ati Larijani n'umuyobozi wa Bash rero bishwe mu ijoro rero basanga ikuzimu umuyobozi wa gahunda y'abicanyi ariwe Khamenei ndetse n'abandi bo mu ihuriro ry'abagizi ba nabi bose bariyo. Muna bari ikuzimu abo ngabo. Igisirikare cya Israel cyo cyemeje ko cyamwiciye mu gitero kidahusha cyashingiye ku makuru y'urwego rw'ubutasi ubwo yari mu mujyi wa Tehran, gishimangira ko muri iki gihe yakoraga nk'umuyobozi wa Iran. Ariko banavuze ko ndetse n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran washizweho bazamwica nta kabuza, bamubwiye ngo uririwe nturaye. Agatora bakimara kumwica, Iran ikaba yaragabye ibitero bikomeye i Tel Aviv, isenyagura amazu ndetse n'abantu bamwe barapfa. Ihita itangaza ko byari uburyo bwo kwihorera. Kugira ngo amakuru yo murasirazuba bwo hagati tuyavire icyarimwe rero, Iran iri mu biganiro byo gukura imikino yayo mu gikombe cy'isi muri Amerika. Ishyamba ry'umupira w'amaguru muri Iran riri mu biganiro na FIFA bijyanye no gukura imikino yayo y'igikombe cy'isi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikajyanwa muri Mexique kubera impungenge z'umutekano w'abakinnyi bayo. Byatangajwe na perezida w'ishyirahamwe rya ruhago muri Iran witwa Mehdi Dach ku wa mbere ejobundi rero. Kuva Iran igabwe ibitero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije na Israel, hatangiye kwibazwa niba iki gihugu kizitabira igikombe cy'isi kizaba mu mpeshyi z'uyu mwaka. Mu cyumweru gishize perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko Iran ihawe ikaze ariko ko bitaba ari byiza gukinira muri Amerika kubw'ubuzima bwabo n'umutekano. Mu butumwa bwashyizwe kuri konti ya X ya ambasade ya Iran muri Mexique, perezida wa Federasiyo ya ruhago ya Iran Mehdi Dach akaba yagize ati ubwo Trump ashize amanga yavuga ko atakwizeza umutekano ikipe y'igihugu ya Iran, ntabwo rero tuzajya muri Amerika. Yongeye ati turi kuganira na FIFA ku buryo imikino Iran izakina mu gikombe cy'isi yazabera mu kindi gihugu aricyo Mexique, aho baba bizeye umutekano w'abakinnyi babo. Ubyuka ko mu bihe byatambutse nabwo Trump yavuze ko kuza kwabo cyangwa kutaza ntacyo bimubwiye. Yabati ibyo nta nicyo binambwiye ngewe.
reka dusimbukire Uvira. Imirwano ikomeye yarubuye mu kibaya cya Ruzizi. Andi makuru nabona ku bindi bitangazamakuru bavugaga ko inyeshyamba za F23 ziri kongera gusatira umujyi wa Uvira, ko ndetse guverineri yashatse guhunga ariko ngo abantu bakamwitambika bavuga ati yashatse guhungira i Bujumbura, abandi bagabo ko yabashije guhunga. Ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo F23 byongeye guhanganira nyine n'ingabo za leta ya Kongo. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa, FARDC ndetse na F23 ngo byongeye guhanganira mu bice byo mu kibaya cya Ruzizi muri teritwari ya Uvira nyuma y'amezi abiri gusa hari agahenge. Imirwano ibaye nyuma y'iminsi ibiri ingabo za leta ya Kongo, Wazalendo ndetse n'indi mitwe bafatanya abafunze umuhanda wa Route Nationale 5 uhuza umujyi wa Uvira ndetse na Bukavu kubera impamvu zizwi z'umutekano. Umuvugizi wa F23 rero Lawrence Kanyuka akaba yatangaje ko guhera mu saa 12 z'igitondo cyo kuri tariki ya 17 gwari ku munsi w'ejo ingabo za leta ya Kongo ziri kurasa ibisasu biremereye cyane mu gace ka Kabunambo, ibyatumye abaturage benshi bahunga. Umunyamabanga uhoraho wa F23 Benjamin Bonima we yatangaje ko abaturage ba Kabunambo bari batuje cyane batekanye mu gihe iruro ryahagenzuraga, ariko ko leta ya Kongo yahisemo kubasukaho ibisasu. Kanyuka yatangaje ko F23 yiteguye kurinda abaturage bo muri Kabunambo ndetse n'imitungo yabo mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yikomeje kubashotora. Ibice byo mu kibaya cya Ruzizi byabereyemo imirwano ikomeye mu ntangiriro z'ukuboza uyu mwaka ushize, biturutse ku bitera ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryagabye mu bice bigenzurwa na F23 birimo na centre ya Kamanyora. Ibyatumye inyeshyamba zikoresha imbaraga nyinshi cyane zirukana ingabo za leta ya Kongo zifatanije n'iz'u Burundi ndetse zinazisanga mu mujyi wa Uvira nawe zirawubambura. Ibinyamakuru byinshi harimo ikinyamakuru Umuseke byanditse ko Amerika yatumije u Rwanda ndetse na Kongo. Intumwa z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari biteganijwe ko ziganirizwa na Amerika bigamije kureba impamvu amasezerano